And there is an new son in Yakupo. Debbie, until Jai one in Yankupon 2024, message on Mahaman in Yankupon ABC. Because on believing Yankupon Jinyamin, Nipper Bia when Jinyamin. That's what the ending no. Uber who said, over said, or no penny yanseni. But so, class or nano consider class or bompire. Say, no, yeah, sorry. Say what you want so for be brave, will be to me preaching, but the preaching will be not Bonia what they are to our chance preaching your way. You want so for be brave to say Julius Debra near Kofi Oduro, Alabaster Church, or no preacher, or by preacher, you know. Na bonia wa fa aswa e chen preaching the wire because you know no Kofi Oduro we look Ghana ye kan semu ye Ghana ye na ekita Ghana de obi aye ye hwe wo Kofi Oduro ye nim baby a free ye nim baby government time a omo amanu loan or dia tina asore nti ye nim nti sometimes nema work can't hear government say we also say also obia want downfall obeka jimie kosia also foka obi jimie nyame say ka nsama na tu nipa no fo sa na ewo bible mu sa na ewo quran mu yankopon anka nche say be didi obi ate da wo mo plan yes omo be gu na ado animase ba emete se Ghana ma yehu se NDC for na yes ade omo wie ya petition no mo de call ni se mo nyina no mo hu ye NDC for na this petition no ekoma eye parliament se ye impeach na ado na arago se me wo ni se ase bi ba was NDC for kwa na sorry Sami Jemfi oh is it serious way I was say shwem okuja time back oh it is serious I say shwem because o ma show mo nyina kas oh ye be yeso ye be so mo den wo Ghana se be ya emra nyeba be ye adwuma but some trophy wo Ghana omo ye learned omo ye Jimmy for etese Kevin Taylor omo adwuma bie na omo kon some trophy school and obia fa ade na anu omo se ye adwuma hye ye blackmailing and rapport at watching or church mu nyina motie ensema wo mu ye nyina na na adokura wa protecting public purse or see boy ensema no say obi be blackmail Ghana agisika na wa ma ho kwan we have to clap one another so we seize sade no when timi an obi amfanintie an kototo adan an kosisi an kototo properties an ka se Ghana wo bu Ghana man panyini anya se japade no Saba ya na me so Virginia no. Ndi kwa ya na me pesa me pokora e wo man. Was we Jimmy to the stance me mu oba what is that. Wo president akoye program kase we e wo Cape Coast. Na wo oba ukunu ene be fa wo e di free Ghana e di oba abritire. Se wunima ukunu ene be fa wo di free Ghana e di oba abritire. Ukunu no de free Ghana ukunu no ni din ye fe no pesi ankra ukunu ni din no pesi ankra on e do ba abotire ono do be do abotire 2 months pepepe ne wadwane afiri ukunu de nchen na wasa akọ asori me pesa me kan asori ndi gu asori de nim ase ne mpena bia na oya asori bi father na wakọ akọ hye nchen akọ nyim 2 months no pom so usubanje because ubam boni na ugina epona no e wotakrade eye no ompese wo de kra ben no pamo ekoye because you takrade hotel anim no de na wo ye no onim wo o cosmetic fair store na wakobie no wo mo Cape Coast tanchiri woniti no ummuade e na niam ekoso wo Ghana niam apa ekoso wo Ghana na wo kurasi ni ba te so wo di Ghana mampanyina tem o kan sema emfata ono na busua oso okoma Ghana ni nuanum nyina akọ ni nuanum nyina ankasa o muade ba akokora woni fie what school baby o school elementary no koduru ye na ado pensi seka ban papa wo te se na ado pensi a ka ko free senior high school bi ka je so wie school na betina wo ka ko free senior high school bi o na awrade ase sa wo any opportunity e bi mo ko wo sori awu muade and I'll come on my page and you feel I have said something, I have done something
that you have another word, that you have another type of say for it. All I will plead with you is for you to bring those facts that you think is alternative to what I have in here. Mami, as someone me can potoka say no more and say, me page you see, me twesi was say me the no kreno ne be yadwuma. Enu nti se oba me page you so. Na me can bibi. Na se wo de wo gidi pa se de America na ye try. Enye didi atem. These days I am catch them say me didi atem yo. Me try bibre say me didi atem. Nembom mama ye nyina nkan hu ni se oba me page so na se wo dwene se de America no sebe mprebiasa enye no kra de amesre wa ne se wo de na wo se ye no kre no fabra na wo so fa be kire ye se aboa chinchire wo se den wo asansa wo yo se den wo fa de a wo de kire se wo ni mpefe wo wadwene ne adwene ne bibi ekura wo mu se asem a wo ka no ye no kre wo fact e ukura ne ye no kra e ya fabra se wo be gina ho na lep se wo oboa o e no oboa de se de menua raskoto kay no endra me no e wo mi page so e me inbox and tokasa. If you think what I'm saying no enye papa ma wa mesrew ana say the American ye no kra the awo se ye no kra no mi page so utum post no be e ready bi mama sa chance ne sa makakura po say oh say wo the office say wo no wo ye obi a wo ye communicator oh boy we do oboa ne say mo kan no mama me chance a me disprove no oh page wo no waba oba political zone for beje ofefefe chebadru betwa watum ukura book me kura me book obi ekura the cross check obi ekura the sources oka na maka etiefo na yeden etiefo na check it etiefo ne check na wo de ne na ya no say kwesi sa da ni na wo da yen na me lose my credibility so wo so de ne na ye tra na odi wani wo ekọ na kakra wo besua an ha no odi akọkọ kire den odi akọkire unua no enti no maka ne sa wie no na me de asedama ye eni nchiakese ekoma His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the President of Ghana, the Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces. Bema unsinsumanso aham Mr. Interchange. Yes, Mr. Interchange. Anopa we ye chiao. Baby I will be Mr. One District, One Factory. Ye chiao. Baby I will be we yere Mama Becky ye chiamo. Mr. Planting for Food and Jobs ye chiamo. Mr. Over 10,000 kilometers of Ghana road, precise, with a real breakdown. And yet we have constructed 87% in Green Book. There be 10,000 and over. We salute you, sir, this morning. Mr. Your birthday brought victory to Ghana in Nigeria.